engage with the teacher. Challenge the teacher on ideas. And this is what I want of all of you. I want from as many of you as are here, and even those who are not here, I want critical thinkers. I want people who will reflect critically on each and everything that they encounter. Understand it and understand it well. Formulate your own thoughts, your own ideas. There's only one person in this world that you are competing with. Forget about your classmates and everybody else. There's one person only that you must beat and beat every day, and that's you. Taotona o ne a kgwetha bagolwane ba thuto ga mmogo le barutabana go fetola ka fa thuto e ntseng e dirwa ka teng ka go nna le tiriso ya maranyane e ntsi. Mpho Aaron, BTV News, Maung. Re salafo tautona boko e tetse ko Afrika Borwa go simolola gompieno go fitla kgwedi eno le 20 le boroba bongwe ka taletso ya tautona wa Afrika Borwa re Cyril Ramaphosa. Mo boseong jwa gagwe tona ofisi ya ga tautona re Moitemohasa o tla nna motshwarela tautona. Re gatela pele lefatshe la Botswana le ikaelela go goetlha le go rotloetsa papadi le go gola ga itsholelo mo kgaolong ya borwa jwa Afrika le dira seo ka go dirisa sebaka sa gore le dikaganyeditswe ke mafatshe a mangwe. Se se tlhalositswe ke mothusa tautona Renda Bagaolathe yo gape le ntwana wa madi a bua kwa phuthegong ya dikgang tsa madi le papadi mo kgaolong ya Afrika kwa George Washington University kwa Amerika. Re Gaolathe yo tlhomameng mo maitamong a puso a gore go bo lefatshe leno le dikaganyeditswe ke a mangwe ga se se kgoreletsi mme ke sebaka sa go atlega o ka ile fa tiro e simolotse mo torong eo. Monica Setswaela wa pega. Renda Bagaolathe jaaka na ile go gata kwa kileng ya bo e le moithuti teng jaanong ata e le moeteledipele yo tshegeditse maemo a bothusa tautona le tona wa madi go buisana le baemedi go tswa kwa mafatsheng ka go farologana go balelwa barutegi bagwebi badiri ba melao. A rogana le bana le sabe ka maitama a lefatshe leno a go godisa itsholelo le gone go gwetha dithabololo. Our borders are not barriers, but bridges. Our institutions are not remnants of the past, but instruments of and for the future. We are laying the groundwork for sovereign wealth, driven by our collective knowledge and collective wisdom. We need to invest in blockchain-backed logistics. We need to invest in cross-border financial technologies. We need trade corridors that marry digital infrastructure with ecological sustainability. Kgaolo ya Afrika e tswang kgakala e ikagile hela ka go rekisa ditsatlholego tsa yone ebile di sa thothiwa. Jaanong e lemoga ga nako e gorogile go dira dilo ka pharologano go tshwana go rotloetsa papadi gareng ga mafatshe a yone nngwe ya tse Rre Gaolathe a di tsibogetseng. At this precise moment, as others pull apart, we are coming together as Africa. The African Continental Free Trade Area is not just a policy instrument. It is the boldest expression of African unity since the founding of the Organization of African Unity. With the Africa Free Trade Agreement, we are not just inventing a new Africa. We are simply remembering who we are and who we have always been. Phuthego e tshwana e ke nngwe ya tse di gatelelang ponelopele le tsela e ntšha e kgaolo ya Afrika e batang go e tsaya go dira madirelo, go thama ditiro le gone go godisa itsholelo ya batho ba yone. Monica Setswaela, BTV News.
go tla ka maano a go rekisa magala ke tsela nngwe ya go tlhomamisa fa kgwebo ya magala e tswelela e tsetsepetse ebile e dira madi. Mookamedi wa moepo wa magala wa Morupule Rre Edwin Elias o tlhalositse fa khamphane eo e bone go le maleba go dirisa ditiro tse dingwe gore e seka fetlha motlakase fela. O buile se tona wa ditswammung le kgotetso mme Bogolokine Wendo a etetse moepo a re utlwe Gabriel Meriki. Moepo wa magala wa Morupule ke la go tsenela thata mo go tswakanyeng kgwebo ya one gore o atolose mmaraka wa one. Mo bogompienong moepo o rekisa Botswana Power Corporation lefatshe la Aforika Borwa la mangwe magala a fetha motlakase thata mme ba ikelela go dira magaleng tse dingwe jaaka leokwane. We are not only supplying locally, we are also supplying within the regional market, South Africa, Namibia, hela jalo. But we have also identified other opportunities tse leng gore magala a rona a na le mosola. Go na le mahatshe a le mantsi a leng gore they have already tested our product. Lehatshe le tshwana le China, lehatshe le tshwana le India and some countries in Europe. Mme ba itumella boleng ja magala a rona. Re na le a leng gore ra rekisetsa ba ba tshwanang le ba ba dirang ditena ba leng gore ba go di tshuba ha ba di tshuba jana ba dirisa mo ra tere ke ditofo tse ditona tse re di bisang di furnace. So ha ba tshuba ka yone magala ba dirisa magala a rona ha ba setse ba tshuba ditena tsa bone. Go na le ba leng gore ha ba ya go thutafatsa fa dikoko tsa bone di tsalelang teng, again le bone ba na le ditofo tse leng gore kana bombaola ba tshuba one magala a rona. So a harologana ka go dirisiwa. E rentswa kgwebo ya magala e lebaganwe ke dikgwetlho tse di mmala go akaretsa melao ya mafatshe ya go leka go baballa tikologo. Tona wa ditswammung le kgotetso o kgothaletse ba Morupule Coal Mine gore ba teka methale ka ba thusang go tswelela ba itshetetse ebile ba dira ditiro tse di ka thusang itsholelo. In the issues of business transformation, it is very key that when we look through the strategy, we see that lean focus. That we are not working to bulge the business. Fa re lebile go tswakanya kgwebo ya magala ga ra tshwanela go dira dilo tse di tatisang ditshenyegelo fela. Re lemogile gore kgwebo ya magala e ntse e apere ke mathata a matona mme re ntse ka tsholofelo ya gore seo se tla fetoga jaaka le tautona wa lefatshe la Amerika se a supile gore tiriso ya magala e tla oketsega ko lefatsheng la gago. An executive order authorizing more coal usage in the US, and some are hoping or anticipating that will rebound the market broadly globally. And we stand guard to see what that means. Ka dikgwetlho tsone santse di le teng, ba moepo wa magala wa Morupule ba lebela seemo pele ka tsholofelo ya gore dilo di tla fetogela tshiamong le gore moepo wa bona o tla tswelela o tshegeditse itsholelo ya lefatshe. Gabriel Mereki, PTV News, Phalape. Bomme ba babega dikgang ba kgothaditse go dirisa maranyane a AI go nonosa tiro le botlhale jwa bone mme ba sa ikaege mo go feteletseng ka maranyane ao. Mothusa tona wa ofisi ya Gatautwana mme Maipelo Mophuthing o tlhalositse fa maranyane ao a ka thusa go fefosa dipatlisiso mme go sa re gore batho ba ka se itirele ka tlhaloganyo tsa bone. Mme Mophuthing o bile se kwa dithuto puisanong tsa lekgotla la Women in News Botswana Maabane mono ga borone kwa go neng go buisanwa ka fa maranyane ao a ka sologelang babega dikgang molemo ka teng. Di buitse dingwe e leng baitseanape mo mohameng wa bobega dikgang ba re go dirisa maranyane a o phetelela ebile go le botlhaswa go ka kgotlela babega dikgang bangwe mme go nyeletse katlego e e setseng e dirilwe mo mohameng o. Pele ga dithuto puisano tseo bomme bao ba ne ba rutuntshiwa ka fa maranyane a AI a ka thusang go tokafatsa tiro ya bone ka teng. Technology, I use it as far as research, knowing and understanding more about not just my constituency, because now obviously I'm in cabinet, I'm assisting there. And so countrywide, basically, I need to know the issues that Botswana are facing in order for me to actually try to be a solution provider. Genuinely, I want to keep in touch with the people and I want to give them the best parts of me authentically and purely. So I'm not saying you can't do that via AI. I don't rely on AI to edit my work. Do I want to say edited by AI at the end of my picture? Yeah. I don't want to give it that credit as well. Yeah. So I think from my career, I don't want to lose
the human touch, because my work really focuses on real people, real stories. So I don't think AI can really do that. I'm the one who does that. I do my work full-time at home because the digital world works for me. Okay, it's very important. We're embracing it. We're working with it. There are certain things that we can do, studying online. But of course, be careful. Hey, there are a lot of fake things happening online. We all have to be smart. This is smart technology. It needs smart people to work with it. If you don't do that, then we're in trouble. wa tsosantso le bile dikgang tsa Botswana Television re gatela pele mothusetona wa dikgaolo le tsangwa re Ignatius Moswane a re tswelelo pele ya go aga sekolo se se botlana sa lo sa banyana kwa Kanye le matlo a barutabana ena le kgwedi dintse di eme ka mabaka le tlhokola madi re Moswane o buile se a ile go bona tswelelo pele ya kago e kwa Kanye ka la botlhano kwa boletseng fa seemo seo se bakile kgotlhang le khamphani ya kago ka babereki ba ntse ba sa duele ka nako go bona ne se hedi ka dintlha go sa gola ga itsholelo ya lefatshe leno ntateng ya kwelotlase ya thekiso ya ditemane le ditswammung tse dingwe go tisitse ke tsaetsego e ntsi mo tswelelopeleng ya ditlamelo tse dingwe tse ka tsone puso e ne e ka di dirisa go fokotsa letlhoko la ditiro dikago tsa sekolo sa Lesobanyana Primary kwa Kanye tse di simolotsweng ka kgwedi ya Thakole ngwaga wa 2023 ke nngwe ya tseo tse di amilweng ke mathata a itsholelo mme di ne di tshwanetse go ka bodiweditse ngogola sekgoreletsi se se tona e nnile gone gore puso e ntse e sena madi ka jalo batlamedi ba ntse ba ganana le go thusa mo se selenteng ke lone la kwelotlase ya itsholelo e o le mo nakong ya gompieno e supa gore e gogoba ka mangole mme ebile ano e setse ebile ya male tsone di-project tse e leng gore di tsweletse mme tota go supa gore dingwe tsone ga di a dirwa sentle ko tshimologong because ga tiro e dirwa e sentse re bene le budget ya yone le madi a yone mme ga re solelo gore tiro ya puso e ka re ga e simolotse e ntse e tsweletse me madi a ema for about 5 months go te madi ga ayo go supa hela gore the budgeting processes budgeting systems ene e se tsone dikontraka di abilwe madi a ntse a siyo baagi ba sekolo se ba ikemiseditse go fetsa ka nako ka jalo ba gotla puso go baya dilo tse dingwe tse di maleba ko pele le go thusa ka tsa madi matshwengo ka bontsi a le re kopana le one ke yona gore di-late payments tse e leng gore di tswa ko counseling mme a lo tlhaloso gone gore goromente ga ana madi jago mme tshepo le gore madi a bona le babereki ba amogele yaka gona ana babereki setse ba na le bo 3 months ba sa bone tsone disari tsa bone tota e se bothata jwa re kontraka e se bothata jwa mo side ya rona e le ka ko counseling jalo ba gore nyame ba takwelo belo gore ra bola ne kgang ya madi this thing affect us productively mo tega side ka gore through the production na go class currently the project is at 90% in anali one of the challenges tse di tona tota tse rena tso ganana ke tsa dituelo sa le October last year re ntse re tlhaelwa ke dituelo le gampieno yana tshantse re emetse dituelo gona dituelo di petse di nileng teng so go butsana babereki ga bayo di supplier le tsone di amorega ga di sa tlhole di kgona gore a di metral gore re letse tiro metiro ya rona tota ka le bona yone ne setse le tiro e hedileng dikago tsa borutelo le matlo a barutabana di lopile madi a ka tshwarang 62 million pula methaelo ya madi e amile tswelelo pele ka jana khansele ya Kanye e hilwe selekanyo sa 6 million pula hela gore e duele baagi le dikoloto tse dingwe tse di saletseng ko morago go bona Nesehedi BTV News Kanye marara le boeteledipele jwa motse wa Serinane le metse ya mabapi ba phaketse ba tshologetse kwa lelapeng la go rra Galeatle go boledisa kgosi ya motse wa Serinane kgosi Malang Galeatle yo tlhokafetse morago ga go kubugelwa ke bolwetse a le dingwaga di le 60 le boroba bongwe kgwedi eno e le 15 Lizzy Class wa bega matshwititshwiti a bane ba motse wa Serinane le metse mabapi jaaka ba boledisa moeteledipele wa bone e bong kgosi Malang Galeatle
Kgosi Galate yo neng a na le dingwaga di le 12 a ntse a dira le kgosi ya motse wa Serinane o kailwe le motho yo neng a le thaga a se ke a ineela go direla setšhaba a le boitshoko ebile a rata dilo tse di dirwang ka thamalalo. At home, Mr. Galate was the loving. Ko lapeng Kgosi Galate ne le motho o rata lelapa le le taditsweng ka lorato. O ne a dira gore mongwe le mongwe a le mogo a le pharologano a ruta seo e le sekao mo go bone. Teaching them respect and kindness by example. So ra amogetse seemo mme ne re sa solela go ra rona o ka re tlogela re dumela gore bontsi ba masika a rona ra itse gore mannamogolo ne re ikaegile ka ene thata ebile gompieno ra ipotsa gore hei ra go simolola ga kae. Dikgosi tse di tlo go nthuta kgaolo e ga ke itse gore ya ka nna a bua ke mao tla kgonang gore a nthute jaaka nna a tla nthuta ka gore ke ne ke santse a ntira tonto tshwanetse gore a ntsenye a nkise kwa pele ke bone tšhaba ya gagwe. Go tlhalositswe fa Kgosi Galate a ne a rata tiro ya gagwe mme ebile a dirile gotlhe go netefatsa fa etelela motse wa gagwe ka botswapelo. Ha a tsena mo Serinane mo nna a sa nna jang o bopile morago wa Serinane ebile o tlhabolotse motse wa Serinane le a bona le lona mme Serinane ka ha tlhabologang ka teng o tlhabologile ka lebaka la ga kgosi. Ne re tshela ka go thola re tšhama thata ke raya gore monna yo ba gaetsho ka ga nna a re rutile ka teng a bopile mekgatlho jaaka re utlwile moruti a bua a tsentse bomme ba bona ba rakaletse gatshe mme le thuto ya gagwe. Mothusa Kgosikgolo wa Bakwena Kgosi Lawrence Mahaladi o kopile bane ba motse wa Serinane go nna le boitshwaro jo bo eletsegang fa go tsena mo dikganyeng tsa bogosi morago ga go latlhegelwa ke moeteledipele. Kana ha a tsamaile jana ra be re itse gore dikgang dietla a re itshwareng a re itlhaloganyeng re le Batswana re se ka ra buisa bogosi ga bona bogosi bo tseelwa kwa tlase yana ke rona ba re botseelang kwa tlase ka go buisa. Kgosi Malanga Leate yo neng a letanya o togela mosadi le bana ba le 5 bana ba le 14 bagwe ba le 3 motsalwa le ena le mongwe le bararragwe ba fera bobedi. Lizzy Class, BTV News, Serinane. Mokamedi wa meepo ya o rapa letlhakane le Damtsha re Mogakolodi Maoketsa a re thuto ya dihutsane ka thusa go kabakanya itsholelo ya lefatshe leno. Re Maoketsa o bile se khamphane ya Debswana e rolela lephata la lefatshe le temothuo polase ya dihutsane kwa Setata kwa kgaolong ya Boteti se ba itseng Tebogo. Morago ga go hodisiwa ga balemi barui gaufi le moepo wa o rapa gore khamphane eo ya toloselehelo la diphologolo la o rapa Game Park lephata la temothuo ka nako eo le ne la abela bao ba ba hodisitsweng lehatshe kwa mahelong a garologanyeng mme khamphane ya Debswana ya solohetsa go dira polase ya maemo e le tsela ya go lebogela thulaganyo eo ka jalo polase ya Setata e mo Boteti Zone 2 e simolotswe ka ngwaga wa 2014 e weditswe mme ebile e rolelwa puso ka maikarelo a go thabolla thuo ya dihutsane mo kgaolong le lehatshe leno lothe. And this was not just something that came out of nowhere. It was because mogopolo wa go dira polase ya Setata o tsile morago ga go sekaseka itsholelo ya lehatshe la Botswana mme ra lemoga thuo ya dihutsane e le tsela nngwe ya go kabakanya itsholelo ka jalo mohama o tshwanetse go thabololwa ke sone se polase ya Setata e tla nna lehelo la go thabolla thuo ya dihutsane where we rear this livestock or small stock, but rather a center of excellence. Sekaya nela small. I hole. Le bone ba ka boya ditsa. Ba le moge gore ene 500 by 500 eo o ka re ga sa thole a re berekela. Lephata la lehatshe le temothuo le lebogela polase e ka ebile ba beile kwa godimo go godisa thuo ya dihutsane mo lehatsheng leno. Setata is one of the farms tse di yang go changiwa go ya go tswelela gore e nne go re go bitsang re breeder di study thing gore go dinne accessible to the pharmacy tse di ka kwana e sentse go Boteti hela. We are committing as a ministry that
We're not going to let you down as Botswana. We're going to push your objective. Ala lebella go epa ditemane hela le lebeletse go tokagatsa matshelo a batho thulaganyo ya lona e le buang ya go ka bakanya itshwelelo re lebogela seemo seo. Polasi e ya 3,600 hectares e ageletswe ka terata e sireletsang dipudi, motakase wa marang a letsatsi, didiba tse pedi, masaka a dipudi a na le dipudi tsa Kalahari Red di le 12 le mato a boroko jwa bodiredi a le 4, mme tsotlhe di lopile madi a kanaka 6 million pula. Sebatseng Tebogo, BTV News, Setata Ranch 65. Wetso jaanong a re lebetsa mafatshe a sele mopapa Francis o tlhotse a bolokile kwa toropong ya Rome kwa Italy. Mongwe wa ba ba neng ba tsene phuthego eo ke tautona wa lefatshe la Amerika Donald Trump le wa Argentina Javier Milei. Mopapa yo tlhokafetseng ka bosupologo a sena go kubugelwa ke bolwetse jwa pelo le bitla la ga mopapa le tlhaloswa le le ka fa morago ga Basilica ka dikagong tsa kereke ya Roma e itlhophetseng go bolokwa ka go yone. Arbone tsa metshameko Thato Kgosimore o eme sentle. Ke a go leboga o lebile samo ka matlametlo a modisa ke go di gorosa ke Thato Kgosimore ke gorosa tsa metshameko tsa Botswana tonight pego go setlhoeng ba meng kokonyane le lefika le bopom ke bona ba fenyi ba lebelo la monongwaga la Absa Summer Kids Run mo lehlakoreng la bana ba dingwaga tse di 13 go ya go tse di 16 le ne le simolola fa se hikantsweng sa dikgosi tse 3 mo Gaborone mosong ono fa bua le lekalana la dikgang tsa metshameko la BTV morulaganyi wa lebelo leo le le tshwarang ngwaga le ngwaga Martin Fani o na tlhalosa fa la monongwaga la atlegile fela thata jaaka le ne lo kile bana ba le 1,700 e leng 1,700 Sofatso Malepa wa bega. Lebelo le ne le tshwarwa le kgetho la bone monongwaga le ne le ngokile bana go simolla ka ba dingwaga tse pedi go fitlha go tse di 16 ba tsaya karolo go ya ka dingwaga tsa bone mo matlhakoreng a le 4. Bana ba dingwaga tse pedi go fitlha go tse 4 ba ne ba dira walkathon, ba dingwaga tse 5 go fitlha go tse di robang bobedi ba ne ba taboga 2.5 kilometers fa ba dingwaga tse di robang bongwe go fitlha go tse di 12 ba ne ba tsere karolo mo go 3.5 kilometers. Letlhakore le ne le masheta ya bo e le la ba dingwaga tse di 13 go tsena go tse di 16 kwa ba meng kokonyane a duleng jaaka lerumo la thobolo go fenya mo letlhakore la basetsana fa lefika le bopo a fentse la basimane. Very happy because ne ke sa solofela gore ke tlo go tla ke wina ka rentse ke sa train for the past days. Ne ke sa ready tota ne ke tle ka tsiboga mo tseleng ke tshware ke mmasele maybe ke taboga fela. Ke itumeletse phenyo ya me gape ke bone fa neng ke sa solofela teng bogolo jang ka rene re tsene le ba bagolwane ba ba ke neng ke akanyetsa gore ba ka ntshia. Morulaganyi wa kgaisano e Martin Fani a re fa sa le lebelo le le simologa ba itemogetse kgolo e nametsang le fa go bereka le bana go se bonolo. Ke itumela hela thata tota gore event ya rona e be go la ngwaga le ngwaga batsadi ba nna ba ntse bata bana ba ipoella. Se se nkgathang thata ke gore bana ba rona ba gompieko ba neng re ba registerile ba ne ba le 1,700 so ke palo e tona mo go tsone tsotlhe mo ngwageng wa rona wa bo 4 re simola Summer Kids Marathon mme hela nka re nka leboga batsadi nka leboga mongwe le mongwe yo leteletseng bana gore ba nna teng ne le tsatsi le le nte thata le le monate go mo go supa kgolo e seng kana ka sepe re ithuta mo kgolong ya rona. Lebelo le tla tshegediwa gape ngwaga o tlang ka moranang lekgetho la botlhano ka tatelano. Tshegofatso Malepa, BTV Sport, Gaborone.
fa re tswelela re lebatsa kgwele ya dinao mo metshamekong e tsweletseng ya tikologo ya ditlhopha tse di 16 ya Orange FA Cup. Setlhopha sa league ya First Division South sa Taung Young Strikers se fetetse kwa tikologong ya di-quarter final se sena go fenya sa league e kgolwane sa Orapa United ka dino di le 5 go di le 4 mo thagong ya di-penalty kwa lebaleng la Tlokoemvedi Sim. Kwa Kasane setlhopha sa Swa Flamingos se iponetse phatla kwa tikologong ya di-quarter final se sena go tswapetsa sa Kazungula Fighters ka nno e le 1-0 sa Matebele se padimotse sa MR Highlanders ka dinno tse 3-0 go fetela pele fa kwa gantsi basireletsi ba sejana e leng setlhopha sa Jwaneng Galaxy se fentse sa Blue Stars ka nno tse 2-0. Mo go tsa mabelo paka ya mabelo a Wanda Diamond League phaketse e simolotse kwa toropong ya Shihana kwa China. Motabogi wa lefatshe leno wa lebelo la 400 meters ba ya Pondorim o simolotse paka ya gagwe sentle ka go fetsa maemong a ntlha a taboga lebelo leo mo nakong ya 44.25 seconds e le nako ya gagwe e gaisitseng ya paka eno. O ne a longa serota ke Christopher Bailey wa kwa America fa motabogi yo mongwe wa monogae Colin Kibina-Tsipi a feditse maemong a boraro ka nako ya 44.53 seconds mo lebelong leo. Sekgantshwane sa monogae sa mabelo a makhutshwane le Tsile Tebogo o feditse mo maemong a bosupa mo lebelong la 100 meters e le la ntlha la gagwe la paka eno a le taboga mo nakong ya 10.20 seconds. Melone e lefentswe ke motabogi wa kwa Afrika Borwa Akane Sembini yo a le tabogile mo nakong ya 9.99 seconds. Fa re boela monogae e re ka go setse dikgwedi di le 2 pele ga metshameko ya Region 5 Youth Games lekgotla la African Union Sport Council le ne le tshegeditse ithuthuntsho ya go farologanya batshameki ba ba tlhoka pono mo gaborone. Maikaelelo a ithuthuntsho eo e ne le go ruta baeteledipele ba metshameko go tlhaloganya botoka tse di tlhokwang ke batshameki ba ba tlhoka pono gore ba phadisane go sena dikgoreletsi. Posia Olopeng o tshotse dintlha. Ithutuntsho e ne e tseneletswe ke baeteledipele ba metshameko le baitsanape go tswa mafatsheng a Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia, South Africa, Zambia, Eswatini, Mozambique, Zimbabwe ga mmogo le Angola. Ithutuntsho e neng e eteletswe pele ke moitsanape go tswa Uganda Dr. Joseph Sebwana e ne e dirwa go rotloetsa batshameki ba bana le bogole go ralala kgaolo ya Borwa jwa Aforika go tsaya karolo mo metshamekong. Mookamedi wa Region 5 Lesingu Banda o supile fa itemogetse gore bokopano jo e ne e se fela go amogana dikitso mme ba ne ba tiisa botsalano. O tsweletse ka gore tsholofelo ke gore se se tokafatse maikaelelo a bone jaaka kgaolo ya Borwa jwa Aforika go netefatsa gore batshameki botlhe ba gololesegile go tsaya karolo mo metshamekong le ntswa bana le bogole. We have not only witnessed a remarkable exchange of knowledge and expertise, but we have also forged stronger bonds. Ke itemogetse gore bokopano jo ga se ka go amogana dikitso fela mme re tiisa le botsalano. Tsholofelo ke gore se tokafatse maitlamo a rona jaaka kgaolo ya Borwa jwa Aforika go netefatsa gore batshameki ba gololesegile go ka tsaya karolo mo metshamekong le ntswa bana le bogole. Is given a fair ground and every athlete is confident that they can participate despite them having a disability. Dr. Sebwana a re batshameki ba botlhoka pono ba farologangwa ka dikarolo tsa T11, T12 le T13. A re o itumeletse gore ba tsaya karolo ba ithutile gore ba tshwanetse go dira eng jaaka baeteledipele ba metshameko. B1 or T11, B2 or T12, B3 or T13. So batshameki ba ba tlhoka pono ba arogangwa gararo e le T11, T12 kana T13. Tse ke tse re di tlhokang gore ba ka phadisanya mo gae kana go di-Paralympic le dikgaisano tsa mafatshefatshe.
ke itumeletse gore jaanong ba itse gore ba tshwanetse go dira eng jaaka baeteledipele ba metshameko. Classification of visually impaired. Mongwe wa batsaakarolo go tswa kwa Botswana Athletics Association Tebatso o mphitlhetse a re o itumeletse se ba sa aroganeng mo bokopanong jo. So mo go neng go diragala ga re go ithutagana ke gone gore ka nako gompieno re na le batlabegi mo gae mo Botswana ba ileng gore ba visually impaired, visually challenged, ba ileng gore nako le nako gongwe re ba bona ba tsamaya ba go taba go mahatsing mme ba sa asisiwa mo lehatsheng la rona. So se ne se le ka gore se dirwe mo workshopong yana ke gore rona re le Batswana re leke gore re batle batabugi ba ileng gore ke ba tlhoka pono kana ke ba ileng gore they are visually challenged or visually impaired, ba ileng gore jaanong rona ka bo rona re tla be re le ka gore re ba iasesetse e be re ba tsenge mo dikategoring tse ileng gore di a tlhokagala. Mongwe wa baitseanape Shala Devi Prasad go tswa Namibia o lebogetse Dr. Seboana go arogana dikitso le bone. A re o itumeletse gore ithutuntsho e ne e dirwa ke moAfrika yo tlhaloganyang metshameko ya bone botoka. It was huge success and you managed to tick all the boxes. Like you did in our first talk. More than 50. Ke itumeletse go tsaya karolo mo ithutuntshong e. Se se itumedisang le go feta ke gore e ne e dirwa ke moAfrika yo tlhaloganyang metshameko ya rona botoka. Thank you to Dr. Joseph Seboana. Thank you, sir, for making the time to actually come and transfer the skills and knowledge that you have. We are very grateful, and it's good that we got someone from the African region to be here sharing all of this and empowering us. Metshameko e ya Region 5 e tla tshegetswa kwa Windhoek, Namibia, kgwedi ya Phukwi e le malatsi a le 4 go tsena e le malatsi a le 13. Phoshaolope Mlilo, BTV Sport, Gaborone. Pego eo e re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa nako ya bosupa mme pele re kgaogana a re lebe tse neng di goga kwa pele. Tautona Boko a etela kwa Afrika Borwa ka tsa tiro. Letlhoko la madi le emisa kago ya sekolo kwa Kanye. Mo tsa metshameko ditlhopha dingwe di tlhomamisa maemo a tsone kwa tikologong ya di-quarter final tsa kgaisanyo ya Orange FA Cup. Wa tshotse ona e ne le dikgang tsa nako ya bosupa nna le rona thulaganyo ya tswelela. Well, now moving on, Botswana aims to reposition itself as a driver of trade and economic growth in Southern Africa and beyond by leveraging its strategic geographic location. This statement was made by Vice President Mr. Ndaba Gaolathe, who also serves as the Minister of Finance during the Future of